Evo, po enem kratkem obdobju, že spet z vami, Good Freddy, smo v naravi, slišite ptičke, pomlad se prebuja in tale lončnica, ne, ko govorimo o 8. marcu, čeprav ne govorimo, ne, ampak jaz zdaj govorim o 8. marcu, smo jo izlicitirali na dobrodelni, dajmo reči, prireditvi ali neki organizirani zadevščini strani Kluba študentov in dijakov občine Izola, KIŠD. In oni sicer temu pravijo humanitarna rastlinarna, ker ni lepa ta rožica, ful. In gre pa, da z nakupom teh rastlin lahko srečite več kot eno osebo. Se pravi, ker bo izkupiček licitacije namenjen društvu Beli obroč, ki nudi pomoč žrtvam kaznivih dejanj, predvsem žrtvam nasilja v družini. Tako da nekaj dobrega smo naredili, ne? Imamo 3 rožice, bravo mi, ne? Bravo Klub študentov, KIŠD, Klub študentov v Izoli. In pa zdaj Marin pravi, da bomo nekaj odigrali. Zdaj pa da vidimo, jaz nimam pojma. Anci najprej se pozgleda intonira o. Au. In nismo v Izoli. Ja, nismo, ne? Ne. Bravo, ti to enkrat Izola. Ja, Izola do Tokija, smo rekli. Kaj bi pela? Jaz bi, danes je tak ful lep dan, spomladanski, bi eno veselo, ki je nimamo, ampak bi lahko bilo himna. Changing the world, we're changing now. We're changing the world in town. We're changing the world, we're changing now. We're changing the world in town. La 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 la. We're changing the world. We're changing now. We're changing the world in town. We're changing the world. We're changing now. We're changing the world in town. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. We're changing the world. We're changing now. We're changing the world in town. Ena taka vesela, spomladanska, ste slišali? Sonce bo kmalu zašlo, mi bomo postali bolj temni,
in zato bomo zdaj končali. Vas pozdravljamo nekje, kje smo zdaj to? Narava, ne? Ja. Narava. Narava. V naravi smo, ščitijo nas take boginje. To boginjo je izdelala Vanja, ki živi v Borštu, sicer je Kopačanka. In to bo to, kaj. Rečemo še kaj nakladati. Ne. Bravo, Kišo D! Bravo! To pa res. Za take zadeve, kot je ta. Ne? Ma tudi za ostalo, vsi se trudijo, ne? Pa prostor jim pa manjka, ne? Tak mičken, Ja. če pogledaš. Ampak saj je, ne? To je tudi res. Ja. Ja, Kišo D je imel vedno prostor. Ja, res je. Dobro, dovolj nakladanja in vesel 8. marec, ko bo, še 4 dni in žene, ne dajte se, res ne. Nič ne bom rekla. Ja.